Çok iyi. Lorun şoy şu kalktın, sen kalktın, şoy bakayım, şoy. Buraya saldırıda güzel olmaz. Kelini güzellenmişler. Yaksa adam gibi onlar. Kamaz yapmalar yaptım onu. Kamaz işim onlar. Turba bakıyor orada aşağı. Turba mı sordu? Bu yakta Zelon'da saldırıda Bahadır bu ne? Bahadır ha, Bahadır küçük de var. Bunu telin ettiğini, onunla işe dedi telin ettiğini. Ya. Rojbo, şumok sakatlik koruma. Ne, şumok koyun var paranı. Tamam mı? Niye şumok paranı yiyor? İyice bir var, tamam şumok. Ha. Kamarımız koy, saklanır. Buyur. Yaksız kaç ya? Bu روز قدرت و خاطره جمعارم 65 سال از این پیش اومد گرمانی پشیده وطنم اومد چخیل ناگهانه بیاراتان اومد هجوم سر کرد من همینه جنگ دویم جهان تمام شدش سال 1945 65 سال میشود من 65 سال باز ایرو برای من حاضر مستقلیت مستقلیت ما آزاد چیز آسایشته اومد زندگی کرستانیم برادر سال 1941-45 سال وزمن بود از سال وزمن بود که فرانک با 22 میلیون اهالی اومد یستقاش بالشته اومد کشید هرچی فرانک چقدر اومد خلق با تلفات دید همان جنگ دیه همون 240 کس رفت برای مدافع وطن همین 113 کس خورانی بگرد من خودی من دوت برادرم می برادرم هرچی پرونده چقدر پدر مادرای او من پسر گم کرده کلیمچکای یار گم کرده در باشکاکای هرگی صغر به پدر مانده باشکاکا و پسی پرانده همونها قوتشان در یارسه اوما پسی پراند اوما خدمت کرده من همه اوما از سر گذرم خلقما من امروز چیز آسایشته اوما زندگی بسر بودشاریم همین دوای هیچ پریشان نکند جوانهای آینده اوما نام جنگ هیچ نشوند جنگ نشود اوما دائما چینجی آسایشتگی جنگ از تاریخ اکتا اومن من تلویزیون از اونجا برن لیکن جنگ اومن نشود ما من حاضر چینجیله نام آسایشته زندگی کرده همین دما پریشان نکند دائما من همون خد باشد صحت و سلامتی گفت دنیا چیز بود کریم عبدالرحمت پرزیدنت محمد که برای چینجی اومن دائما تلمسی اومن شب و روز اومن خدمت کرده با دقت و رحمت من شناس کنم نشان من جدید دیگه آدم السلام علیکم این سرچشمه اگوی نمایان وکیل ما با سپارش پرزیدنت ما اسلام الله اشکاری ما نردین زینیه هم حاکم ما احتمال جانش خیره امروز شما دا از روزی ششم بازا تشکیش کرده میهمان های بسید کرده بودن یک تا بزرگ که
mehmonon bidat boronqda az şahrislar aksariyatşon gaştanda mecbur şular. Vakilama az rayon harbiy komissariyat Asror Jonliga shuma tabriklarni Because O'zbek Mibashtonida topshiriqi hokimama va viloyat hokimi Muhammadzamiyev aziz tabarruk zamin Sarchashma xalq qishloq musafirlari duoshona girifta azmon mo'yan tabrik miknitda vakil sifatida munosabatdagi Baramin Mibashton video lavha kaseta karda to viloyat hokimi sharafonda namozdor ko'rinmoq ham motana imro soati duda O'ktam Valijonovich Xidirov salomlikda az shuma yak fotiha nek talbidonkas soati duda beruniy oromgoh hashti shumana taklif qildi. Shahrisiz beruniy oromgoh hashti yakdala shoyda taklif qildi. Hurmatli aziz birodarlar, ustozlar, otaxonlar, bugun butun respublikamiz bo'ylab hurmatli prezidentimiz O'zbekiston Respublikasining bosh qo'mondoni Islom Abdug'aniyevich Karimov topshirig'i bilan Bujon mana bu muhtaram prezident tomonidan g'alabaning 65 yilligiga yubiley medallari berilgan. Tabriklaymiz. Mana shu 60 yillik g'alaba bilan Bujon sog' bo'ling, yuzlarga kiring Bujon. Salomat bo'ling. Muborakchi o'tona. Mana dastur tabriklarini qiling. Muborakchi Sarbobo. Qalpoq ham bering. Chilash qalpoq. Endi medal tomon ijrasida. Aylash, bash. Nomatcha dunyo qalpoq qilib chiqash. Top chiqash hamma. Ana ko'ribdi o'zi shirib. eng keksa o'qituvchilardan Ulug' Vatan urush qatnashchisi Mustafoyev Begim bobo Ulug' Vatan urushidan keyin bir umrda ustozlarimizni ustozi bo'lmish, o'qituvchilarning ustozi bo'lgan Begim bobo hayotlarini mana shu kungacha faqat ta'lim sohasida yoshlarni to'g'ri tarbiyalashda safarbar qilganlar. Mana shu xizmatlari bilan Shahrisabz tumanida emas, respublikamizda tanishib bo'lishibgan. Ay qarshisdan. Ya qalpoq qo'shing. Qalpoq qo'shing. Ana Shuma domla sal darvozabidagi shumada hamilash ma'qul tarhoril shumada ma kollegiya vazifasini ham navishashni bog'li. Ha, olaqim. Aytib ketdim shumada. Jelab qatirib qabul qildim. Rahmat. Orada darve shu bo'y jo'ratada kollejda bo'lsa-da. Ha, Orada. to'g'ri almashadi. Hozir medal bo'lguncha. Bo'lguncha medal. Rahmat shogirdim. qo'lam keladi amma berishadi. Rahmat qildim. Endi amromi? Hoyjomi ham jo'may to'shib Nurali Rahmon bobo bir umrda qishloq xo'jalik sohasida umrlarini baxshida etib, mana shu bugunga mana shu kunlarda Xudo yetkazgan eng bir tabarruk qishloq xo'jalik xodimi xalqimiz, elimiz, yoshlarni to'g'ri yo'lga boshqarib shu obodonchilikka xizmat qilgan Nurali Rahmon bobo. Mana shu Ambul basay. Bujon 65 yilligi bilan tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Mana muhtaram prezidentimiz tomonidan yubiley medallar taqdim etilgan. Rahmat. Sog' bo'ling Bujon. Sizlarga men bunday rahmat qilaman. Mana
Şeyde kadam rencide kılıp keyganlarınızı şu mani ozgini mukabelerin borçlular da. İfademizde böyle sokar. Babacığım tebrikleyemem. Evet baba. Nasıl yubileyden nasıl boşet bakmaktan mı istedim acaba? Hani karın boynu ne kadar yaptı ki boşunda? Yana sayfamızda. Ben sağ bir şey. Hatta var. Son ziyaret. O dibine bak. Ama boyu kanal sevmiyor. Bangda bulunan köşeyi. Rahmat. Rahmat. G'alabaning olib muhtaram prezidentimiz tomonidan yubiley medallari tabriklaymiz bo'lgan. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar, salomat. Uzoq umr ko'ringlar, bizlar hayırlar. Bir umr pedagoglikka baxshida etgan tarbiyachi, o'qituvchi. Sog' bo'ling hocam. Rahmat. O'yatlarga tabrik eting. Salomat bo'ling. Qanday? Ularga go'dagi mahkamasi lekin mashina sochadi. Mo'lam sormay kerak. Rahmat. Ana hemen خاطره گذشتگان از خیلی که معلم صفای ملیه کلفر دیگران گفت زدن خاطره گذشتگان یادآوری کرده سالیم. یکمین سال تشکیل همه من همین دوره معلم صفای کتیم های حساب کرده برام میدهیم 130 نفر زیاد از جمع برنگشته همه دارم موندگی 4 نفر حساب 5 نفر شاهد، 1 نفر دیگرشون همین درس خود با بودن نه خواندگی من همینو همون وقت 68 نفر یک جاشته من همین اون شده همه خیلی دعوا کردن بگیریم من خاطره همینو بعد از جمع اومده همه دیگه بود برای برقرار کنی قشلاقمون خوجلکمون اوبود کردن خدمت کردگی آدم های خاطرهشان هم بیاد بیاریم برای راه شده از جنگ برگشتگه من همین دوره یکم اونچه رحمت الله بروز خود بابا بود برای راه شده مسکو رفت آمدگیشان من همه را خاطرهشان بیاد میبریم برای راه شده دوست خود حیات خودشان گذارندگی برای من خاطرهای همه را میبریم غیر از این برای من همه قشلاقه برای همه خودی که عبود کردن نهایت غمخوری کردگی کهنه گذشتگانمان جمال نماز بابا گلمت سفر بابا استاد خدا خود بابا علی حسن بابا من همین یلداش خدای بردیم یلداش بابا من همه برای بعد از جنگ خراب آوردگی جنگ من چی کردم خدمت کردگان رحمت مول همه دیگه حیات قطرندگی مثلا مول از حسارت بالا یعنی بینای نو برقرار کردگی معلم گذشته مصطفی زینالدین معلم خاطره من اونا باقیم چون یادو آدم مادر کار خلاص من همین گفتنی من که مول اومده باز همین دیگه خدمت کردن برای خلق ما، برای قشلاق ما، برای وطن ما عبود شدن خدمت کردن خیلی که گفتن 130 نفر نزدیک معلم مصطفی رو نقد میدادن بلکه گفتن من اخت نقد چون میکنم از یک عائله 3 نفر رفتگی
Mesela Muallim Şeref'im hem peder hem sarhoda sonra reklamındaki peder sonlu bir şeydi. Bana hemen öyle hem sonra hatırlasın karını model konu. Bana çıkıyor ki muhterem prezident ama karını baba روز خلابه خاطره دارم çıkardan bana hemen güzellikleri hem canga hem bad az can hem tomar nezike güzellikler mesela Asatıf baba Davrum baba bana hemen o zamanın bilgi o zamanın خاطره sonra albatta beyaz oladığını kadar bir başlıklarını sahada mülgazıdan mümkün hakkımın içinde günün baktı girdi bana hemen sevdikleri mantık vatanım o Respublike bu. Alıncalar hamma vatanıma obotça, ozotça, çıkırıkımları düştüm, farzandonamı, saranamı, liberalmı, baray vatan, baray obodoni makon doyma hizmet kırıp, bana hamizan mul baba hoştum, mul خاطر اون سالهای بسیار یک جای شده گذاره در این آب خیلی و زیاد شد انا بهمه نبی بابا ولایت حاکمان گوید خدمتشان راده رایون حاکمان کل هم یحملان رحمت گوید به مناسبت یکم مای نویم مای ve hürmet nok Kosovo, Refik Karimov topçu kızım boyunca Eruz medal pul mükafatışa front ve koda layık dedi. Nasip bu holi azim muham nazmışlar. Yeki kışlakumada Nabi Cevo şehirli rahmet Obde hokmeşler, rayon hokmeşler, böyle kalite direktörler, bana bankoma vakiler. Birinci olmadan akımında yaktı kamçılıkı, fakat yine şaorla. Dün frontumu buldum diye ne yapmıştı? Neki böyle yagum kasla benim. Moyam dedi buradan değil. Ne biyerom mu, biyerom mu, halkam mu, öcüvam mu, azabı kişilik içe kaşı, vapşi rüyeceğim gene benim. Dünya tincimim, Karimov da rahmetli tinciye sokakar, buradan Özbekistan'dan. Mahmudlar Guptan iman ki, bütün halkı tartışma. Anşeşlerden mutlu kurtar. Nazıkul Nur'un bankatı yaptı bu. Baba evlatlarım o canlarım dinde var. Nasılım cumhurdum mu uğraştı. Neki baş kızlar bu halk diye baylamayız onu. Abdurrahman yanına damlar layık gider. Hani rüzgar bay kurşlu muzat oğcu. Orada yakın kızı nefti ve holat şuraya şu sılada iltimar yani şundan kelgüsüyü severim çok sağlamak böylese Peygamberin Resulü Rahman bu halkın İslam'ın bütün çarşasmanı halkı sonra onu şirketini tercih kodumları böyle şubuklulardan oyaklı üstüne rayon teşkilatı, omni teşkilatı hizmet bundan modalı kurmaydı. Hammasini bo'yicha yo'ldan video qildik. Qaysi mavzudan biza necha soat qolib qanday bo'lganligini mana vaqt sifatida bu kishi men o'zim borib yetkazamiz. Rahmat. Siz Somazil Muhammadiy bo'lgan eski ma'lum bo'lgan birga xizmat qilgansiz. Rahmat bu. Rahmat. Suhan bana hoş bu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselam ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve sahabi ecma'in. Esselamu aleyküm. Hadaro, bobo, esselamu aleyküm mehmanan-ı kiram. Hammatonda ma'lum ki
الله سبحانه و تعالی نصیب گردانده است امروز 65 سالگی این روز مقدس، روز خاطره، روز قدردشت اینجا هم ما یک جای اشتسادیم. ما بیناتان یک چند نفر ما جوان هم ما شمایان شخصانی که حیات تجربه حیات دشواره حیات شیرینی حیات اثر گذراندگی موسفیدان باباهان ما این معتبر ذاتان ما اینجا جمع دیدان. خوش آمدیدان برادران. الهیم در الله سبحانه و تعالی همه روز مقدسات را قطع از نام خودم اینچنین نام 4000 اهالی همین دیگه سرچشمه شما تبریک و تهنیت گفته از درگاه الله سبحانه و تعالی 100 سال همه عزیز بلکه از 100 زیاد عمره شما در نصیب گردانه آرزو دارید. عزیزان به مناسبت همه روز یا همه روز قدرلش خاطره و قدرش همه روز نشانه براش و همه روز قرار و یا قانوناخت جاری کرده که پرزیدنت ما در رحمت میبینیم. بعد از این ولایت حاکم و حاکم و تمام رهبران آمده و شخصانی که همه روز همه دسترخوان پیش شما با کرده ایستاده این آدم تشکر رحمت میبینیم. الهیم کارهای سیاسی کارهای همه به پرزیدنت ما در رهبران آمده سفریار بود. الله دایم یار و همه ارواحهای گذشته دایم مددگاراشون بودن. اینا گلوده همه گپای گفته گذشته تو برادر با گشت و برگشت شما دست حسلام دیگه عمر دراز و رزق فراز تمنا داریم. الهیم دوی ما تنج بود، آسمان ما دایم صفای، زمین ما دایم تنج بود. الهیم روی جنگ تنش خیلی که بابان ما گفته گذشتن البته تا هوای شما ایجابته الله هیچم بشار نکرد. نبینیم من برای شما دعا ما همینه. تو اینا که امروز روز خاطره و روز قدرشه خاطره آنانی که حیات روشن پدرود گفته از حیات روشن چشم پوشیده خاطره آنانی که تمام آرزو و خواهرهای نیکشان نمی راحت مانده از حیات چشم پوشیده پدران ما گذشتگان ما یک پیش خاطر بیارید. اینجا شاعر نگفته است که خفتگان اهل قبرا تشنه‌اند در یاددار تشنه‌ای یک آیت قرآن باشد انتظار. تو امروز رحمت رهبر آمده از پرزیدنت سرکرده تا ولایت حاکم و تا تمام حاکم تا رهبرای همه دیگه هم محمد رحمت که امروز ما و شما پیش ما با چون یک طول چای ضیافت کرده ایستاده. ما و شما یک جای گذشتگان ما ارواحهای آنانی که تمام آرزوشان نمیراده خاطرشان با دعای فاتحه پیش یاد آورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا فتاسيت وجوههم وزين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحيمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا كاتم صوم سمري قويتي تمام ربانيكو برزولي سبحانه وتعالى بروحانية الجميع أنبياء
خصوصا به روحانیت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و روحانیت آن شخصانی که در دوره جنگ بزرگ وطنی وفات کرده موندن و روحانیت همینا میباشیم و روحانیت مسافر مجاور و غریب و یکم و به یکسانا میباشیم. آمین آمین. برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا هذه الدار من غير حول ولا قوة. اللهم برحمتك يا Głos przewodniczący. Panie. Also, das haben wir auch gehabt, wir hätten wir doch nicht noch was. Wo mal dikti. Przewodniczący. بسم الله الرحمن الرحیم. ای بار خدای عرش کرسی شش چیز به جمعیت ما عطا فرستی، ایمان و امانی و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی. اللهم احفظنا یا فیاض الله من جمیع البلایا و الامراض. خداوندا با فضل و کرمت تمام جمعیت ما با دین اسلام و امور معرفت ایمان از آفتای آسمان بلاهای زمینی نگاه داره. خداوندا با فضل و کرمت یاد پاشمان در عمر دراز رزق فراز پرورشان در موفقیت عطا فرمایه. خداوندا با فضل و کرمت گشت و تکرار و تنجی آسایش نصیب و روزی گردان یا الله به حق لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك أنت الوهاب يا وهاب برحمتك يا أرحم رحمان امروزتان در قدمتان در همیشه موفقیت های بنا آرزومند. اگر خوب باید اگر که فراموش نکنید پیدا شد.